mun sang le tlang sang atanga INP mezo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan channel min clear sakthina wangin in chunga kan lo me Ukraine northern region sumi governor Dmytro Zhivitsky an asoidanin abiel chunga Russia sipayan omto lova khopui zong Ukraine sipaiten an ople vek to ni na soi Russia sipaite hian ral thuam tam tak nu chein an chuasana engwanga chuasan ngen ni ti hriata nilo Kiev mar thanglam Bucha muna ruang zali le somlai mai civilian ruang ni ngei yalang hai chu ania wangin Russia demna ana sathar le hlea ruang somnga te phei chu extrajudicial killing ni in Ukraine lam chuan an soya Russia chuan Ukraine chu dot soya apu ve thung satellite thala kina tarlan danin biak in bula khur fit somli le panga vel lai ni in heta hian ruang tam tak phu mani Reuters journalist chuan in rin ni khan Bucha mun hi atloa kothera ruang let rem rum mai a mu thua soi Israel foreign minister Yair Lapid point Bucha hil khenga wangin Russia adem veta a he thil kheng an mu nu hian ngai dan dang kan nei thei telova civilian tam tak ti nat hi thil sual lian takani ati France, Germany, Japan, Spain, Poland le New Zealand point Russia dem na thu an soya International Commission in Investigation tingei se antia ma se hetiang thu ringot hi chu athok na lem lo kan ti thin kha Bucha muna ruang zali le som lai mai muani wang hian European Union chuan voin thotan ni khan sanction thar siamatuma G7 ramte point Russia chuga sanction siaman tum le tabok Michelle Bachelet UN Human Rights Chief chuan Bucha muna thil kheng thlan lian tak thalak kan mu hian min thong hle ni atia ma se engtin nge mala kan tum ti ero asoi chiang talo French President Emmanuel Macron chuan Russia chu sanction na zo ka hrema du thu asoi ve bok ti chuan kan bharat lamte po hi thlir le thuakela Congress Party in tlak niam lam apan zela AAP in huang zawan tum zel news masa khan Rajya Sabha a BJP din mun kan soi to a India sarkar lai puiro rel na parliament upper house le lower house a du ti thei turin chakna an nei ti kan theta vek maya Indian National Congress wanglai din mun kha aron lu aveta ani upper house a 100 plus member nei maba kan ne mana party chakta kha tuna chon state som pasari tangin member of parliament Rajya Sabha an nei talo Rajya Sabha member chol turan zela Congress Party at niyam zela ni Lok Sabha lama Congressian member somngal e pathum an neya India ram puma vote percentage an nei mek hi 9.83 lekanita DMK le All India Trinamool Congress AITC yan member somni le pali le somni le pani veve an neya YSR Congress Party hian member somni le pani anei boka Shiv Sena le JDU sompakole somparuk veve anni heng party panga belkhom hi Congress in anzat talova India rama opposition party anga role poimo play turin chakna annei zo talovani general election na omle huna po Congress noya hian opposition party te hian BJP an lakhing thazo kher lovang tiarin theya Congress ain AAP emo AITC MON opposition role chak takan play lo chuan BJP hi ala chak view mai theyani Aam Admi Party chuan BJP leader Prime Minister Modi le Home Minister Amit Shah Home State Gujarat lama bukhur antum veta a kumtop lam hian election nei dona AAP chuan BJP chakna tharhui dan cha theina kongpoi mo ni ti hria in Gujarat lam hi an hoi tanani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal le Punjab Chief Minister Bhagwan Man te chuan Ahmedabad khopuya Sabarmati Ashram chu April ni enrin ni khan an tloa assembly seat zale somret le pani omna Gujarat a hian sarkar siam ngei tumin malakan tum ti an soya Mizoram politics salang ngei midang soi chiat lam
AAP hian ti atum lem lova BJP sarkar paithak kan tum lova na an thok thalo ti kan tum bok lo ho u AAP sarkar siamin hlem hlet na bovin India ram than len nan I thok tlang ang kan ti mai zo kani ti in metam tak ril ru ne antuma opposition party ni wanga rem lova medang soi chiat antum lova ni an hlo thlin puyang em December thatop lama kan huang chu kum sang ni le som pasri khan Gujarat assembly election a AAP hian alo chu towa ma se si tan chang talova nikum khan local body election a seat somli le pani an la theita a beih na thar chu chu na siam chhota ni tin tun tuma Punjab state election result khan India rama deng chuak ka ril rudik puwa party le candidate ten campaign ngor taka an bei chuan poisa sum sen vak ngai lovin sarkar na asiam thei ti an lan tir chiang ta a Mizoram a po hian kan ti thei ve to mai thei ani tun din mun enin Indian National Congress thak thei tur rin kai bermai chu AAP hinin alang an policy le kalphung hrim en hian Trinamool le Shiv Sena party te ayin India ram mi pui lunga dum zok tlat mai sakhuana be chana politics khel hian ram mason na athen thei tak lo AAP hian BJP paithaturin opposition role lian taka play angai ta hle ninalang catch rewal hi Delhi mai nelovin India ram prime minister hanningat se chuan India ram hi kong engkima ma son ngein arin leni ti chuan China leiba nei ram te an buai tan ti kanan soi lenga India then ram te kanen chuan sum le pai harsat nan nei veka abikin Sri Lanka le Pakistan hian China suman puk na sat ema wangin anmang ang tahle ti kan soi to a Sri Lanka phei chu buai na na men lovin atuam ta der mai ani India Prime Minister Narendra Modi po hlau thong veta China sum ba velo ma ila overpopulation wangin state tam tak hian sum le pai anin dai hlei thei ta silova Sri Lanka anga state lu chemai thei hi an tanual ti an soya kan zoram po hi an chiar tel ngei narin omani voin April nili khan Prime Minister Modi chuan department tina secretary te chu darkar li lai mai meeting anei puya India ram sum le pai din munan clear hovani he meeting a hian National Security Advisor Ajit Doval Principal Secretary to Prime Minister PK Mishra le Cabinet Secretary Rajiv Gauba antel veya anni ba ka hian Central Sarkar noya mipoi mo te antel kim le boka pumodi a chuan Department Secretary te chu siam that ngai ni an hriat te an department pon lam thil po ril ru in hong taka soi turin ange na Secretary mi somni le panga layan ngai dan an pe voin meeting in a tumber chu economic crisis pumpel ani bermai hetiang meeting hi kum sang ni le som paliatang khan Modi han voi ko lai mai alo ko to a India ram kalai herrem nan thil poimo tak ani reng ani Sri Lanka a boilet derta a Pakistan po economic crisis a in mung tan boka China project lo kuang ku tu Maldives Nepal le Bangladesh tan ngai tu chian ngai kumrei lo te nuwa tuna Sri Lanka din mun hi an ma chon theiti an hriat chian angai hle ni na lang Nepal Prime Minister Sher Bahadur chu afing masadeva March thatopa China Foreign Minister Wang Yian Nepal atlo tum khan infrastructure project atan China ko tatangin poisa kan dong theya ma se loan ang chuan kan la lovang ti in Wang chu alo hrilani South Asian ramten China suman bat hi US dollar billion somli atling trip toa chuti lain Nepal ero atlai lutuk main atal chuak theidon ni nalang Pakistan in sumapuk zongzong zinga 10% hi China ta ni in Imran Khan an in lai chin na tha tia a soi fo kha tuna chuan athum to lo chiang maya opposition party chuan China ain US an ring ta zoka tun ma a US poisa anuam tol thin kha leibatam tak nayin atal boy chhota me kani Imran Khan a foreign policy hi Pakistan mi pui tam zo kin an ning to a tuna an sarkar boy chan po hi ani chia mayani Sri Lanka mi pui chuan an Prime Minister Rajapaksa chu bang turin an nora an Education Minister le Leader of the House nibok
Danish Gunawardena le Cabinet Minister Somni le Parukten ban na an the lut ta bokani. President Gotabaya Rajapaksa le auna pa Mahinda Rajapaksa chia anomta. Rajapaksa chuan tuna Sri Lanka buai na hi a sarkar mo ani lo thu ala soi char ve thunga COVID-19 lockdown le foreign exchange tlak niam wangani atia. Mase four brothers ten Sri Lanka an enkol dana mipuyan lung oi theita mia silova street light tak ngial po ti eng theilo sarkar laka protest an nei mup maya sarkar thar apian ngei po arin om ta viu mai. Nimin April ni thum khan Myanmaram chung mun ranga Terrorist Council sipai somsari le palian thi nia soyani. Nimin pia khan zavel chu an thi ni nalang kantia nimin po tlem chu na zia om le e. Sakain region suibua pahni Paku region tongu lama sompali Makui region yisa chu lama pasari Mandalay region Mataya township lama pali Sakain region Kolin lama pahni Myong township a sompani Tase township a sompanga Kani township a sompanga thau Khin ulama pakhat anthia tin khin ulama hian PDF pathum an boral bok Rengun khopui mun sanga nimin khan PDF pani anthia midang parukman an nibok Karen state KNU Brigade 5 Ramchan lama pani anthi boka tin Makui region Myong township a PDF pani an boral nia soyani bok kha nimin lama thizat chinchia danani Mandalay region Mataya township a operation clearance neya veiva Terrorist Council sipai te chu nimin khan PDF tenan boma sipai palian thi ni inan soyani Makui region yisa chu township Psiubu lama sipai in hala khan in somsari le pani chu akang ralvek nia soyani April nin hi atang khan nithum chung azonin khoshang sanga in an hal zela yile chun area chunga thingtlang khuati chu hal lawaloi pon nei lovani ome kho enge moza ta tangin in somsari chuang an hal ralba ka silai an cheleka wangin civil mi pathum an boral bok Sakain region Salinchi township police station chu nizandar ko chawkhan PDF lamen ral thuam lianin an kap ni in Unity Force mong yuaten an soya tukin lama chanchin an hriat dan chuan thil hliam te pon om nual ti ani Salinchi township police station a hian sipai le police an vangin zani vel an oma chu Unity Force mong yua le Brother Defense Force tetelin PDF pol sang pol som zetin an ka ronani April ni thum nimin khan Khin u township a ngatin chi khuwa an hal kan video masalama kan soito kha in zaruklai mai alo kang ral le fik ni in voin khan an soiboka arab thak thai khop mai Terrorist Council sipai te chuan mai chia telin civil mi lo tlan chuak rem chang thei talo mi somthum chuang an man nia soini bok Dimosu lam hi in dona chuak ran lo na a terrorist lam chuan Dimosu chua lama khuwa te chu tukindar li vela tang khan an kap le nia soyani a hriat chian china Terrorist Council sipai te ral thuam le na wangin civil mi te chen na in khat a chiani in KNDF Dimosu zone chuan an soya ral tlan an punbel le bok Rengun khopui mayan kong township venga na Sweromiat rota police station chu April nili tukindar riat vel khan bom ne na beih ania police pani an thi nia soini in sipai council lam chuan chutianga omlo ni nan soi ve thung Rengun khopui New Dagon marlam buhmu ba thu bazar bula maitel tower bula tukindar ko vel khan terrorist sipai tele PDF te anin kap le a minute som panga vel aliam nuwa sipai motor thlen belin in kana chuana bul nai velami an mu apiang terrorist lam chuan an man ta zel nia soini nimin pia lama po khan hetianga tower bula duty te hi bominan lo beito nia soini a thile hlia mero soichian a omlem lo Karen state ko kare le miawati inkar Asia road kongpui dunga KNLA nam sipai tele terrorist council sipai te April nili tukindar sari atang khan anin kap le boka
chuti laya kongpuya local mek truck pani po akang nia soi ni a chumi hnu tok fanga motor palia kang ral to nia soi ani le a an chan chin hi chiang takin ala soi hlei theilovani terrorist lam hian kokare township a chechi le palain kholam po ni ni lai mai thona in an lo kap to nia soi ani bok ole tun tumatana international news le politics kanan ti chua thei chu khati zong kha ni sela thir tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me